Uvaženi predstavnici Vlade Srbije i naučne zajednice, predstavnici privrede i stručnih udruženja, dragi gosti i prijatelji, dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Lazar Janović i danas ću vas voditi kroz zanimljiv svet železnice. U godini važnog jubileja za srpsku železnicu, Beograd je danas domaćin prve međunarodne konferencije Železnički transport, robe, perspektive i rešenja. Na samom početku, izvinite zbog malo kašnjenja. Sa trenutnim udelom od oko 20% u ukupnom prevozu robe u Srbiji, železnica ima važan potencijal da igra još važniju ulogu u budućnosti. Podaci da u Srbiji posluje 17 privatnih železničkih prevoznika robe, kao i da se aktivno ulaže u razvoj intermodalnih terminala i otvaranje novih linija, garantuje da će železnica u godinama koje dolaze biti okosnica održivih transportnih sistema. Sve to ne bi bilo moguće bez velikih državnih projekata na unapređenju infrastrukture, o čemu će danas biti reči. U ime organizatora regionalne medijske platforme Pluton Logistik, koja okuplja profesionalce u oblasti transporta i logistike, želim da vam se zahvalim za snažnu podršku sve ove godine. Istakao bih posebnu zahvalnost partnerima konferencije, kompanijama Mbox Terminals, Metrans, DB Cargo, Adria Kombi, Cargo Partner, Duisport, Danubio, Kombi Worker HR i udruženju Srbija Transport. Zahvalnost upućujemo i medijskim partnerima iz Srbije i inostranstva, Biznis.rs, Sve o novcu, CSM.hr, Supplychain.gr. To all conference participants arriving from abroad, we extend a heartfelt welcome to Belgrade. Vreme je za našeg prvogovornika. Temelj infrastrukture za razvoj železnice jeste nauka, kao i obrazovanje stručnih kadrova. Saobraćajni fakultet u Beogradu je važan naučno-istraživački centar koji je priznat i u Srbiji i van granica naše zemlje. Zamolio bih dekana Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, profesora Milorada Kilibardu, da nam se obrati. Dobar dan svima. Izuzetno mi je drago da u ovoj sali vidim mnogo poznatih i dragih lica i da sam danas u prilici da budem sa vama. Poštovane koleginice i kolege, uvaženi učesnici ove konferencije, predstavnici ministarstva i transportne zajednice, akademske zajednice, privrede, javnog privatnog sektora, sve želim da vas pozdravim u ime Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i u svoje lično ime, da vam poželim srećan i uspešan današnji dan i rad i lepo druženje oko ove vrlo značajne i važne teme železničkog transporta robe, perspektive i rešenja. Organizatoru konferencije Pluton Logistik želim isto tako uspešan i čestitam na izuzetno dobroj organizaciji i izboru teme i sama posvećenost današnje konferencije govori koliko je ova tema važna i značajna za privredu, javni sektor i društvo u celini. Železnička infrastruktura, železnički transport su kroz istoriju uvek bili okosnice privrednog razvoja, razvoja industrije, zemalja i ostalog. Danas to treba i proširiti na tržišne prostorne integracije povezivanja u regionalnom, u kontinentalnom smislu, pa i u interkontinentalnim tokovima i lancima snabdevanja. Tako da ovo što je tema perspektive i rešenja u železničkom transportu treba isključivo posmatrati kroz prizmu razvoja intermodalnog transporta, integrisanih logističkih servisa i održivog razvoja. Ovde je struktura kompanija koje se bave železnicom se na našem tržištu promenila poslednjih godina, pored tradicionalnog nacionalne kompanije Srbija Cargo, ima dosta privatnih železničkih operatora, prevoznika i pogledao sam statistike u podeli tržišta, negde otprilike oko 50% transportnog i robnog rada obavljaju privatni prevoznici, a oko 50% Srbija Cargo. To je svakako dobar znak i dobar trend za konkurentnost i podizanje nivoa i kvaliteta usluge i nivoa servisa u logističkim rešenjima i lancima snabdevanja
i zato je dobar deo logističkih kompanija, domaćih i stranih, ušao u više organizacije železničkog transporta, osnivanje sektora i pružanje železničkih usluga. Ono što je svakako tu najaktuelnije i sigurno perspektivno jeste intermodalni transport, odnosno sad najviše kontejnerski transport, jer kontejnerske železničke linije koje povezuju srpsko tržište i intermodalne terminale u Srbiji sa lukama u regionu i evropskim velikim privrednim centrima su svakako nešto što ima vrlo veliki trend rasta i što bez železnice jednostavno nije moguće. Tako da već 50-60% kontejnerskih tokova u izvozu i uvozu iz Srbije se realizuje železnicom. I sigurno će to u narednom periodu rasti, da dostigne neki 70-80%, što bi bio dobar odnos u tom delu transporta. Ono što je još tu važno da je potrebno raditi na različitim dokumentima i projektima vezanim za razvoj i železničkog i intermodalnog transporta. Ovde se dosta radi projekata iz infrastrukture, država i uz pomoć evropskih fondova i međunarodne zajednice dosta ulaže, što je svakako pretpostavka za jedan dobar razvoj. Ono što bi ja napomenuo, dve stvari koje nadam se da će biti u narednom periodu jesu strategije, nacionalna strategija razvoja transporta koja je u izradi i vodi ministarstvo i strategija razvoja intermodalnog transporta u okviru koje bi se rešavali i projekti i planovi razvoja železnice, ali i drugih vidova transporta, intermodalnih terminala koji su ključne tačke i čvorišta za povezivanje naše privrede i našeg transportnog sistema u evropsku i svetsku transportnu mrežu. Saobraćajni fakultet je aktivan u tim poslovima i planovima i spreman da svoje izuzetno ekspertska znanja, svojih profesora, intelektualni kapital koji imamo stavimo na raspolaganje i društvu i privredi i kompanijama pojedinačno i da zajednički pokušamo da napravimo tu sinergiju i privrede i nauke i akademske zajednice i društva, podrške države i ostalog da bi podigli ovaj sektor i da on dobije svoje pravo mesto, a time i dobili bolja, ekonomičnija, održiva rešenja i s aspekta ekologije i s aspekta energetike i drugih faktora. Rekao sam integracija i povezivanja, obrazovanje inženjera koje se realizuju na Saobraćajnom fakultetu kao lider i u obrazovnom i u naučno-istraživačkom sektoru je nešto što jeste ključno. Pogledao sam isto neke statistike, koliko sam video, recimo sada na 23. godini u železničkom transportu robe ima zaposleni negdje oko 2700 radnika, od čega je 75% Srbija Cargo i 25% ovi ostali privatni prevoznici. Zabrinjavajuća je starosna struktura tih zaposlenih, da preko 55% je starije od 50 godina. I to je alarm jedan i jedna činjenica o kojoj treba itekako voditi računa, jer poboljšanje i te starosne strukture nije moguće realizovati tako brzo. Proces obrazovanja na svim nivoima, posebno na akademskom, visokom obrazovanju traje i te kadrove treba obezbediti. To je ono što svakako je zadatak i obrazovne institucije, ali je zadatak i države, ali je zadatak i privrede. Opet i na tom planu moramo da radimo zajedno i da na neki način obezbedimo kadrove koji će moći da organizuju, upravljaju železničkom infrastrukturom, logističkim sistemima, lancima snabdevanja koji će biti sve dinamičniji i promenljivi i zahtevniji u nekim budućim vremenima. Današnja konferencija i teme koje ćete vi razmatrati su svakako dragocen doprinos svemu tome i zaključci sa ove konferencije će sigurno biti dobre smernice za dalje planove i rad i dobra vodilja i za institucije i za
obrazovanje, ali i za privredu i privatni i javni sektor koji se nalazi u ovoj sferi poslovanja. Ja vam još jednom želim uspešan rad, lepo druženje i nadam se da će ovo biti neki nastavak priča na ovu temu i novih konferencija u različitim formatima koje su nam i tekako potrebne. Živeli i hvala vam. Zahvaljujem profesoru Kilibardi. Sada bih zamolio Miroslava Alempića, pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, da vam se obrati. Izvolite. Poštovani prijatelji, poštovane kolege, velika mi je čast i zadovoljstvo da mogu da vas ovde obratim u ime ministra Gorana Vesića. Nažalost, on nije mogao da prisustvuje, on je želeo da otvori ovu konferenciju, ali u njegovo ime ja ću vam izneti neke stavove iz ministarstva i uvodno obraćanje. Robni železnički saobraćaj u Srbiji predstavlja ključnu komponentu našeg transportnog sistema i izuzetno je važna grana za održivu ekonomiju i povezivanje na međunarodnom tržištu. On ne samo da povezuje industrijske centre, luke i granice naše zemlje, već je jedan od temelja nacionalne infrastrukture. Železnička mreža Srbije pokriva preko 3340 km pruge, uključujući ključne koridore poput koridora 10. Ovi koridori su osnova za dalji razvoj transporta u Republici Srbije i povećanje kapaciteta intermodalnog transporta. Srbija trenutno sprovodi brojne projekte obnove, modernizacije i izgradnje železničke infrastrukture, posebno panevropskom transportnom koridoru 10. Najvažniji projekti koji se trenutno rade, koji su u toku, a ima ih oko 240 km pruga, znači to jeste upoznati Novi Sad Subotica, Niš Brestovac, Niš Dimitrovgrad, onda Zemun Polje, nacionalni stadion, Stalać Đunis. Pored ovih pruga koje su u toku realizacije, imamo preko 1500 pruga koje su u planu. To je znači Niš Dimitrovgrad nastavak dole, Stalać Đunis, Valjevo Vrbnica, Beograd Niš, Beograd Šid, Brestovac Preševo, Stalać Kraljevo Rudnica, Pančevo glavna krak prema Banatskom Miloševu, Sombor Vrbas, Novi Sad Bogojevo Sombor Subotica, Pančevo Vrbas, Ruma Šabac Loznica. Ovi projekti imaju ključnu ulogu u napređenju putničkog i teretnog saobraćaja, jer bez mreže pruga dobrih nemamo ni dobroga robnog transporta. Znači, poznato je da bez koncentracije robnog rada mi nemamo ekonomski opravdan robni rad. Znači, ako pravimo terminale bez kvalitetne mreže, mi nemamo kvalitetnog robnog rada. Kao što znate, i u ranijim izlaganju kolege su rekli da pored Srbija Cargo na našem tržištu imamo 17 privatnih operatera. Znači, samo u 23. godini ukupan obim prevoza je bio preko 8 miliona i 800 tona robe. U železničkom robnom transportu ukupan broj ostvarenih kilometara je identičan kao prošle godine, nije se nešto promenilo. Ali smo primetili da se u zadnjih godina, pogotovo 23. godine, povećao udeo privatnih operatera, gde sad imamo, kao što je rekao profesor Kilibarda, 50% operatera su privatnici. U svetu stalnog rasta potrebe za intermodalnim terminalima u Srbiji je jasan trend da se razvijaju terminali. Znači, trenutno imamo 11 terminala i luka, od koga su 2 terminala u državnom vlasništvu. U maju ove godine jedan terminal u Batajnici, na kome sam ja učestvovao u ranijim godinama u njegovom razvoju, uloženo je 15,5 miliona evra zajedno sa Evropskom unijom i on je počeo sa radom. Znači, takođe, kao što znate, na Makišu već je krenuo prvi voz koga je ŽIT organizuje, znači, i to imamo i taj intermodalni terminal koji će da sve bude više korišćen. I ovaj projekt, takođe značajan broj je i novih privatnih terminala koji se otvara poslednjih nekoliko godina. Ovaj rast pokazuje sve veću potrebu za ovim vidom transporta, posebno imajući u vidu da imamo povoljan geostrateški položaj i povezanost sa međunarodnim tokovima. Železnički transport, da bi imao svoju opravdanost, mora da ima velike transportne daljine. Mi smo jedna manja država koja se graniči sa puno drugih država i imamo velike probleme na granicama. Zbog toga je Ministarstvo
u saradnji sprovodi projekat uvođenja sistema za elektronsku razmenu podataka na graničnim prelazima, znači zajedno sa Svetskom bankom. Glavna korist ovog projekta je olakšanje prekograničnog transporta roba sa posebnim fokusom na instaliranje sistema elektronske razmene podataka na 9 železničkih graničnih prelaza. Znači, ovaj projekat će omogućiti efikasniju i bržu razmenu informacija između domaćih i stranih železničkih operatera, upravljača, susednih železničkih prevoznika, unaprediti protok roba i smanjiti administrativne prepreke, čime ćemo dodatno osnažiti poziciju Srbije kao transportnom čvorištu na Balkanu. Znači, država maksimalno ulaže da se ovaj vid transporta što više razvija, jer u svakoj zemlji koja misli o ekonomskom razvoju, železnički transport je nosilac ekonomskog razvoja i nosilac robnog rada. Znači, uveren sam da će robni železnički saobraćaj u Srbiji nastaviti da raste, prilagođavajući se novim standardima i zahtevima savremenog poslovanja. Naša zemlja ima sve preduslove da se kroz dalje ulaganja u infrastrukturu i digitalizaciju nametne kao lider u regionu kada je reč o održivom transportu robe. Želim vam uspešnu konferenciju i radujem se vašim idejama, predlozima koje će doneti daljem razvoju ovog vitalnog sektora. Hvala svima. Zahvaljujem se gospodinu Olempiću. Zamolio bih Anitu Dimoski, pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za železnicu, da pozdravi učesnike konferencije. Izvolite, gospođo Dimoski. Dobar dan svima, dobar dan gostima, dobar dan kolegama, dobar dan svim onim kompanijama koje učestvuju u realizaciji i organizaciji železničkog saobraćaja. Meni je zaista zadovoljstvo i čast posle 34 godine svog radnog iskustva na železnici i vezano za železnicu da imam prilike da unazad 10 godina ili 2 već investiciona ciklusa imamo velika ulaganja u železničku infrastrukturu, jer kao što znamo unapređenje te transportne infrastrukture i povezivanje u jedan integrisani transportni sistem svakako pokazuje poboljšanje u smislu saobraćaja, u smislu efikasnosti, u smislu brže dostupnosti. Ono što smo svakako svedoci to je da Vlada Republike Srbije kroz ministarstvo sprovodi velike infrastrukturne projekte, ali nisu samo infrastrukturni projekti ono što čine železnički sistem. To su svakako vozna sredstva, kad je u pitanju putnički saobraćaj i putnički, kad je u pitanju robni, što je svakako tema ovog današnjeg skupa i ove konferencije, jeste da kroz vozna i vučena sredstva ulažemo u deo koji omogućava da se roba sa drumskog saobraćaja prenese ili prebaci na železnički saobraćaj. Na taj način, ulaganjem u sve ove projekte, mi ne samo da se uklapamo u TENT mrežu. Železnički saobraćaj Srbije mora biti deo, neću govoriti o ciframa, moj prethodni kolega za drumski saobraćaj je rekao oko 3400 km pruge, imamo jednokolosečne, dvokolosečne, znate, mi smo na kraju sada, tokom kraj novembra meseca puštamo drugu deonicu ili treću, kako smo je zvali, od Novog Sada do Subotice i to su svakako projekti koji vezano i za brzinu u smislu putničkog saobraćaja, ali svako i za teretni saobraćaj će značiti poboljšanje, odnosno smanjenje tog tranzitnog vremena koje je jedan od efekata kada vi organizujete prevoz, kada troškovi treba da se uporede ili paralelno pogledaju sa prihodom, su element odluke na koji način, odnosno koji vid saobraćaja ćete koristiti. Kao što sam rekla, ponovit ću, naša železnička mreža po svim tehničkim karakteristikama mora se uklopiti u TENT mrežu u smislu i osovinskog opterećenja, u smislu i kapaciteta, u smislu vremena, u smislu značaja, da li je na osnovnoj, da li je na komprehensiv, da li je sada na proširenoj. Ono što hoću također da kažem, znači osim infrastrukturnih projekata, osim voznih sredstava, dve stvari su također bitne i ovo ministarstvo i Vlada Republike Srbije poklanja veliku pažnju. To je ljudski resursi u smislu kroz kreditna sredstva, bilo da su donacije, bilo da su evropske finansijske institucije, bilo da su finansijske institucije Svetske banke, pokušavamo da i korporativna upravljanja i
ljudske resurse po železničkim kompanijama, prosto njihovu efikasnost i bolju organizaciju stavimo na veći nivo, jeste i vezano za sve ostale elemente koje čine železničku infrastrukturu i sve ostale elemente koje omogućavaju da bez obzira na poteškoće koji se sada dešavaju kroz infrastrukturne projekte pokažu da je modernizacija, rekonstrukcija i izgradnja te mreže svakako bolja. Ono što podlogu za tako nešto svakako imamo u zakonima i što se tiče železničkog saobraćaja moram da naglasim da do kraja godine usvajamo i zakon, novi nacrt, bio je na javnoj raspravi, prolazi kroz svoje zakonske procedure, to je usvajanje na vladu i kroz skupštine, je usaglašavanje sa 4. paketom. Zašto? Mi moramo imati, spomenula sam, kroz osovinsko opterećenje, kroz uvođenje ERTMS-a, odnosno ETCS-a nivo 2, pogotovo na osnovnoj mreži i na ovoj comprehensive ili sveobuhvatnoj, i to su svi ti tehnički parametri koji omogućavaju sa zadatim rokovima do 2030. do 2040. do 2050. Korak po korak, ali usklađujući se prvo da imamo zakonski osnov, to je podloga, pa sve ostalo kroz samu implementaciju svih tih projekata u sva 3 elementa. Znači ponovit ću, i kroz unapređenje infrastrukture, i kroz vozna sredstva, i kroz ljudske resurse, da ne pričamo o digitalizaciji, da ne pričamo o svim ovim smanjenje vremena na granicama kroz elektronske tovarne listove i sve ostale elemente koji se svakako sprovode. Drago mi je da sam sa vama, drago mi je da ćemo razmeniti iskustva, jer ono što je osnovno jeste komunikacija i koliko god tehnologija napredovala, ipak završavamo na ljudskim resursima i međusobnim odnosima i razmenom iskustva. I sigurna sam da će to danas biti i na ovoj konferenciji. Hvala vam svima. Zahvaljujem se predstavnicima ministarstva. Tema konferencije zainteresovala je profesionalce iz više od 10 zemalja da danas dođu u Beograd. Većina njih je sa Zapadnog Balkana, zbog čega je veoma važan naš sledeći gost koji će nam govoriti o aktuelnim projektima transportne zajednice. Kako Evropska unija gleda na železnicu Zapadnog Balkana? Molim Mateja Zakonjšeka, direktora transportne zajednice, da nam se obrati. Izvolite. Poštovani predstavnici ministarstva, draga Anita, poštovani profesor Kilibarda, dragi učesnici, dobro jutro. Pošto je ovo međunarodna konferencija, ja ću nastaviti na engleskom. So, the rail freight plays an absolutely essential role in the European transport landscape. When I say the European, I mean Europe as a whole, European Union, as well as, of course, the Western Balkans being in the heart of it. At the same time, the future of transport, as we know it, the future of transport is not one mode of transport, being road or rail or ports or airports. It's the network connected in one single unit, but importantly, with the rail as its backbone. That's the only way how we can actually achieve in transport our ambitions when it comes to both the environment, but also in a way how we want to move the people as well as goods. Basically connecting our road transport, our road networks, our ports, our airports, our ports on the river as well as on the seas, together with one network with the intermodal units such as the one in Batajnica, but as a rail as its backbone, both for passengers as well as for the freight. When it comes to specifically the rail freight, only one single train of 740 meters can take up to 52 loads of trucks. That is the number that is giving us enough food for thought to know that every time we move the goods by rail, compared to the roads, it means 6 times less energy. It means 8 times less air pollution, 9 times less CO2 emissions, and 12 times less external costs to the environment as well as to people.
we have the common European goal, and that is to double the rail freight by 2030, and that is the essential element also of our climate ambitions. When I say our, I mean of the entire Europe. We can do that only when everybody is working in the same direction. However, when we look at the numbers, we are not there yet. Despite all the benefits which I mentioned before, the freight share in the EU in 2022 was 5.5%. This is, of course, significantly lower for specifically both on the road as well as the maritime, that together made 92% of the freight. You see now the challenge from where we are in reality, where we want to be, and what's the gap. Now, why are the reasons why the rail freight has the numbers of the share that it has? The first one is the infrastructure. In the last years, in the last decades, most of the investments went into the road transport. And that's why also here in the Western Balkans, we have a relatively good quality road network, specifically on the core TEN-T network. However, in the last period, that has changed. For the first time, after perhaps 30, 40 years, we have a record investments in rail, and most of it was already mentioned by Anita before, so this is exactly the way to go. We could not have the more rail freight if we do not have the infrastructure that can serve it. And that is the crucial element. At the same time, we need to have a common European system of operating it, so ERTMS. For the first time, we have now ERTMS in Serbia, Beograd-Novi Sad. We will have ERTMS in the entire network, both in Serbia, North Macedonia, as well as all other regional partners here in the Western Balkans. The idea is to have the common European railway traffic management system, and that is the only way we can make the rail freight, but also, of course, the passenger side, more attractive, and with that, more competitive compared specifically to the road transport. The average speed of international freight train at the moment is 18 kilometers per hour. Now, compare this to the road, then you see where we are and why we all need these investments that we are talking about. At the same time, the national specifications are in a lot of ways still dominant. That is changing, so basically going from national specifications to the truly European specifications. European Railway Agency is working on that. It's what we say, the cleaning of the national rules and basically reducing that, replacing them with the European rules. And why? Because that means that there are the same rules going in the entire European Union and, of course, also entire Western Balkans. That, again, is absolutely essential if we want to have the network that functions as one. Cross-border traffic, it was said before. Both the trucks on the roads, but also the rail wait too long at the border crossing points. Both for the technical reasons on one hand, but also for, of course, also the procedures that take care in the borders, such as the customs and everything else. We need to reduce the waiting times at the borders. That's essential if we want to make our freight, both in rail, but also on the road, more competitive. When it comes to Serbia, perhaps to put a little bit more focus here, there are three main opportunities for Serbia that we see in the upcoming period. First one is to continue with these investments in rail that is happening at the moment. I don't want to say more because a lot was said already with the previous speakers. What I also want to mention that, of course, having the modern rail, but investing in the intermodal units here is really the essential one. That's why the European Union, together with the government of Serbia, of course, have done so much, specifically when it comes to Batajnica, to have these links which are essential if we want to have these intermodal trains. At the same time, I would like to put attention on maintenance. That is something that when we build, maintaining is the key. And here, having a long-term, multi-annual maintenance plans together with the finances that can support it will be essential. The reason why the trains are going slow
was not because we did not have a network in the past. We had a network in the past, but due to the lack of maintenance in the past, the speeds were reduced and we are where we are, and that's why the investment drive, the current investment drive is the correct one, and of course it needs to be also having the maintenance and the funding for the maintenance secured. That will be essential for the future. At the same time, we need to continue transposing the EU legislation in the region, and that is something that Serbia is at the moment, 54% of all rail legislation is transposed, so the European standards. But at the same time, as also Anita mentioned before, we are looking forward to keep the dynamics with the new railway safety law, as well as the changes in the railway law that should bring the new dimensions to create these conditions. Again, we are not doing that because it sounds good, but because it makes sense that everybody in the region and with the EU have the same standards. That is what the legislation brings. Last but not least, and it was mentioned by a professor in the beginning, the human resources. That is probably one of the most critical elements as well when we come to the future. We see that the transport sector, both in the European Union as well here in the Western Balkans, will need a very strong workforce to work hand in hand with everybody to actually deliver, maintain, and run the system that we have. At the moment, the average age of the staff in the sector is about 53 years old. So it's absolutely essential that today we keep investing and we really have a drive to make sure that we get the new engineers, that we train them, both men and women, to be part of this sector. This is not something that can be fixed from Monday to Tuesday. It takes 4 or 5 years to go to universities, to do the things, to have a connection with the businesses, to get the experiences. So there is no quick fix when it comes to the rail staff, when it comes to the staff that works in transport. And that's why the connection between the universities, between the government, between the companies, so this triangle, needs to be established and needs to work, because that's the only way how we will not come to the critical situation in a few years' time. And that's why really I also really appreciate the programs that Serbia has when it comes to the supporting the students with scholarships and so on, and connecting them to businesses to make sure that we have the people who will work in the transport sector of the future. Key priorities for the upcoming period, therefore, fixing or continue fixing the infrastructure, achieving the European railway law, European railway area also with the legislation, and also, of course, improving rail freight competitiveness. I think that is the key, including, of course, investing in people. Thank you very much. Hvala and best of luck. Thank you, Mr. Zakonšek. Zahvaljujem gospodinu Zakonšeku.